Ke a dumedisa ka leina la Modimo Tate, la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Batho ba Modimo bao ba mponang ba nkwang, Modimo Tate a tla le dire ka go loka. Ke kgopela gore ke rapele Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Mokgethwa, ka leina le le matla le le botse la Jesu Kristo wa Nazareta, ke tla pele ga gago Modimo ya lokileng. Ke tla Modimo Tate Jehova Ramasedi, ke na le ditebogo, ke na le dikgopelo. Modimo Tate sa pele ke a kgopela gore ntebalele dibe le makgopo ka moka a nkileng ka go šitela ka ona. E re ga o ntebalela Modimo wa ka o amogela thapelo ya ka Modimo a lokileng, gobana ke thapelele ke nnoši, ke rapela le botlhe batho ba phelang lefaseng. Modimo Tate Jehova Ramasedi, Modimo yo maatla, ke a leboga ka leina le le maatla la Jesu Kristo wa Nazareta. Ke leboga nako le motsotso wa go tla pele ga gago ka thapelo. Modimo Tate, ke leboga dipabalelo, ke leboga tsohle Modimo Tate, ke leboga Modimo Tate gore fa bophelo, ke leboga Modimo Tate gore fa dijo, gore fa metsi, ke leboga gore fa diaparo. Modimo Tate, ka ntle ga wena, ka ntle ga gago Modimo Tate, re ka ba eng mo lefaseng le re phelang go lona. Modimo Tate, ke a leboga Modimo Tate Jehova Ramasedi, Modimo wa ka, ke tlilo tsena mangwalong ke be ke fethero Modimo Tate. Ke kgopela go wena Modimo wa ka, o ntsholele ka moya o mokgethwa, o ntlatše ka maatla le mafolofolo, o ntlatše ka bohlale Modimo Tate. Modimo Tate Jehova Ramasedi, le bao ba tlo go nkwa ga ke bolela Modimo wa ka, Jehova Ramasedi, Modimo ya lokileng, ba tle ba kwa bophelo Modimo Tate, ba kwa go bolela wena ka molomo wa mohlanka wa gago. Modimo Tate, ba dumele fela gobane go direlwa ba ba dumelago. Modimo Tate, ke rialo ka leina le le maatla le le botse la Kriste Jesu wa Nazareta, a ile a nkgatela diku a ba ntšhiela bophelo bo bo sa feleng. Ke na le lengwalo le ke tlo go le bala, e leng la letšatši la lekgono la di 29 ya kgwedi ya March 2024, e leng letšatši le a tloganeng le matšatši a mangwe, e leng gore ka lona re gopola morena wa rena Jesu Kriste le mophološi wa rena, gabe a ehwa ka baka la dibe tša rena, ka baka la malwetši a rena, gomme ka baka la go a ileng a ithapwa tla lefaseng go tlo hwela rena. Jwalo lekgono ke tšatši leo re le bitšang gore ke Good Friday. Ke a kgopela batswadi ba ka ba rategago, ke ya lengwalo le re tlo sepelang ka lona ka letšatši la lekgono la mahloko a morena Jesu Kriste. Lona re le hwetša go Johannes chapter 18 verse 1 go fihla ko 18. Yona e re Jesu re ile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Katrone. Gona mo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. Judas yola wa go mo eka le yena felo fao o be a go tseba, ka gobane Jesu o be a hlwa a kopanela gona le barutiwa ba gagwe. Judas a ya gona le sehlopha sa madira a ba Roma le balatedi ba bangwe ba tempele ba ba mo romilego ke bapresita ba bagolo le bafarasai. Ba be ba swere mabone le dirumula le marumo. Jesu ka ge a be a tseba tšohle tše bego di tlo mo hlagela,
a ba batamela a re, le nyaka mang? Ba mo fetola ba re, Jesu wa Nazareta. Yena a re, ke nna. Judase wa go tlo mo eka o be a na le bona. E rile ge Jesu a re, ke nna, ba katakata, ba wela fase. Jesu a ba botšiša gape a re, ke re na le nyaka mang? Bona ba re, Jesu wa Nazareta. Jesu a re, ke le boditše gore ke nna. Ge e ba le nyaka nna, le sang ba bang ba itshepelele. E be e le gore go phethege se a se boletšego mola a re, go ba o mphile go bona ga se ka lahlegelwa le ke o tea. Simon Petro yena a bego a swere tšhoša, a ikgwamola a rema mohlanka wa moprista yo mogolo a mo ripa tsebe ya la go ja. Leina la mohlanka yo e be e le Malchus. Jesu a re go Petros, bušetša tšhoša ya gago ka segatleng sa go gona. Gane o re senwelo sa tlaišego se tate a mphilego sona ke se ke ka senwa. Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma le balaodi wa bona le balatedi ba tempele ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu ba mmofa. Ba thoma ka go mo iša go Hanas, ratswale wa Keifase, moprista yo mogolo ngwagang woo. Keifase yo ke yena yolo wa go ka a eletša baetapele ba Bajuda a re, go kaone gore motho o tee e be yena a hwelang setšhaba. Amen. Modimo tate lentšu la gago ke la therešo. Modimo ntate ditšo di a bola. Modimo ntate diaparo di a gagoga. Fela ga le lentšu la gago le dula go ya go ile. Ka Jesu Kriste. Amen. Taba ye ya lekgono batswadi re kwa mo batho ba modimo re kwang ka tšatši la lekgono, ka tšatši leo re tsebago gore re gopola mohla ha Jesu Kriste a tlile lefaseng, a kile a tla a tlo reka sebe sa rena, e seng ka gauta le silivera, eupša ka madi a gage a bohlokwa. Re kwa mo leeto le a le sepetšego Jesu Kriste tla go ya lehung la gagwe mo tabeng tše re di badileng la tšatši la lekgono. Tšona di re Jesu o rile go fetša go rapela. O itše Jesu Kriste ga a fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kedroni. Gona mo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. Judas yole wa go eka Jesu Kriste le yena ba re serapa seo o ba se tseba gobane ba phela le Jesu Kriste, a sepela le barutiwa ba Jesu Kriste, ba fela ba tsena mo ba tlile go rapela. O re ga ba se tsena mo serapeng seo se bitswang gore ke Getsemane, gomme gobane yena Judas a ile a lahla Jesu Kriste, a tšwa a kgoboketša dira tša Jesu Kriste, a fetoga ba a sellout, ya ba motho yo e leng gore is an informer, ya ba motho yo a lahlang Jesu Kriste ka go felela, ya ba sera go Jesu Kriste. Judas a tla le sehlopha sa masole a Maroma, gomme ya re ga ba fihla fao, ga ba bona Jesu Kriste ba sa mo tsebe. Ya re ga Jesu Kriste ba bona, a tla ka pele a ba botšiša re le nyaka mang?
a re le nyaka mang? Bona ba fetola ba re nyaka Jesu Kriste wa Nazareta. Yena a fetola a re ke nna. Jesu Kriste ga rialo a re ke nna, ke ge ba katakata ba ewa ba wela fase. Go laetša gore lentšu le ke nna. Ke gopola Modimo Tate ga fetola Moshe ga ba mo roma Egepeta gore a ntšha setšhaba sa ba Israele tulong ya Egepeta. O ile Moshe a botšiša Modimo Tate a re, ga ba ka mpotšiša gore ke romilwe ke mang, ke re ke mang, a re ga ba ka re ke mang leina la Modimo wa gago. Yena Modimo o ile a fetola Moshe a re, o ba fetole o re ke nna. A re o re ke nna. Lentšu le la ke nna ke lentšu le le maatla, ke lentšu le legolo, ke lentšu leo le dirang mehlolo, ke lentšu le le phelago, ke lentšu leo le šišinyago, ke nna. Jesu Kriste le kgono le yena o re ke nna. Lentšu le la ke nna le ke hwetša mo go nna le mpotša ditaba tše ntšhi. Ke gopola ga Jesu Kriste a re ke nna ke le lebalelang, a re ke nna ke le fodišang, a re ke nna Morwa wa Modimo, a re ke nna ke tšwang legodimong, a re ke nna lentšu, a re ke nna ke tšereng baswasi ba dihlapi ka ba dira gore e be baswasi ba batho, a re ke nna ke kolobeditšwe nokeng ya Jordan, a re ke nna ke kolobeditšweng gomme legodimo ga ke fetšo kolobetša legodimo la bulega, gomme a re ke nna ileng ya ga ke fetša go kolobetša gwa theoga moya o mokgethwa o tšwa legodimong o tla jwalo ka leba wa fihla wa dula godimo ga hlogo yaka, a re ke nna ke ileng ka re ga ke fetša go kolobetšwa nokeng ya Jordane gwa tšwa lentšu le tšwa legodimong le re yo ke morwa wa ka ke mo ratang a nkgahlang ka kudu, a re ke nna ke ileng ka taga thabeng ke na le barutiwa ba bararo, a re ke nna ke fodišitšeng balwetši a malwetši a ba go fapana-fapana, ke nna ke ileng ka dira gore difofu di bone, o re ke nna ke fodišitšeng molwetši letsheng la bedside, o re ke nna ke tšošitšeng Lazarus lebitleng, a re ke nna ke fedišitšeng apartheid kgahlanong le mo magateng a Bajuda le Masamaria, a re ke nna sehlare sa morara, ke nna ye e na le maatla, e na le bophelo, lentšu le ke nna, a re ke nna tsela le nnete le bophelo. Jesu Kriste a re ke nna ke boditšeng ba mangwalo ba profeta gore phušulang tempele nna ke tlo yaga ka matšatši a mararo, a re ke nna le tlo mponang ke le morwa wa motho a dutšeng setulong sa bokgoši mmušong wa legodimo, a re ke nna ke fetotšego meetse kwa Kana ya Galilea a ba veine, a re ke nna ke kgalemetšeng ledimo la lewatle, a re ke nna ke ileng ka sepela godimo ga meetse. Jwale wa bona lentšu le ke nna ke lentšu le legolo le le maatla leo e leng gore le boletše pele ke Modimo Tate ga ba Moshe a roma Moshe
tulong ya Egepeta lekgono Jesu Kriste wa ba fetola o re mo go bona o re ke nna gomme ga rialo lentšu le tswileng ka mo molomong wa Jesu Kriste le be le na le maatla gomme go bontšha gore go bolela senatla sa legodimong se se tšwang legodimong go bolela moro wa modimo lentšu le ga bolela ba ile ba katakata ba wela fase gomme ga ba tsoga mole gomme Jesu Kriste ba botšiša gape a re le tsoma mang ba re Jesu Kriste wa Nazareth a re ke nna a re gona ga le tšea nna tlogelang ba bangwe ba itshepeleleng Jesu Kriste ga bolela mantšwa ke ka gobane o botša modimo tate gore go bohle ba o mphileng bona ga gona le o teya a ileng a ntatlhagela Simon Petro yo a bego a na le bona e le moruti wa Jesu Kriste o be a swere lerumo le yena gobane batho ba le bona le ba tlile le marumo le tšohle tše tšušang tša go bolaya ke ga kgaola tsebe ya o mong wa dira gomme Jesu Kriste a mo kgalemela re o ra gore nna ga ka swanela ke go nwa senwelo sa tlaešego ye tate a mphilego sona ka se nwa na jalo a re tšea lerumo la gago o le tsenye tulong ya lona gomme tsebe ya monna modimo ile ya fodišwa ke ge sehlopha sela sa madira a baroma le malaodi wa bona le balatedi ba tempele ba bego ba romilwe ke bajuda ba swara Jesu ba mmofa ba thoma ka go mo iša go Hanase ratswale wa Keifas moprista yo mogolo wa ngwaga woo Keifas yo ke yena yola wa go ke a eletša baetapele ba bajuda a re go kaone gore motho o tee e be yena a hwelago setšhaba amen ke bona mantšu a ke na le ngona a letšatši la lekgono la ditlhokofalo tša morena modimo tate a ka re dire ka go loka modimo tate a tla re hlonofatse ka mantšwa a tla re tlatše ka maatla le mafolofolo ke a rapela modimo tate ke a go leboga ka Jesu Kriste wa Nazareta o ka re mantšu a mabedi a mararo a ke a boletšeng modimo tate o ka re Jehova Ramasedi a ka dira ka go loka go bohle ba dumelago Jehova balwetši ba tle ba fole ba hlokang mahlogonolo ba aparele ke mahlogonolo ba hlokago mebereko ba hwetše mebereko a tlatše bohle dithutong dikolong ka matla le mafolofolo modimo tate lentšu la gago ga le le lefase ka moka Jehova bohle ba phelang lefaseng ba tle ba phele ka lona ka moka ke rialo ka leina le le maatla le le botse la Kriste Jesu a ile a nkgatela lehu a ntšhiela bophelo bo sa felego amen